alafu uga kama na kwa nike kama no apanda uga kama na kwa kia tabia baki bora ile wao hata ukiwa you are open to these challenges. Consult. Ya mwisho, those empty jars outside can help yourself. Jari hizo ziko nje za kuwekwa mafuta. Hao watu unaona your neighbors, hao watu unaona mlisoma na wao, hao watu unaona mnaiba na wao wanibaji, hao watu unawaona mkizunguka nao, they are your great help of information. They are great well of your information. As a Christian, as brothers and sisters, nawaomba between consultation, usikufe kwa jambo lako. Hata ukienda kwa hospitali hii inaitwa sijui vile inaitwa, uingie upimwe pressure, upimwe mahori, upimwe goro, wewe goro yako ndio kanule ukakue dia wage na utala mashini shedino na wewe. Bwana asifiwe. Don't die. Atire wenyo kama sio uya mafina kansa. Aba ume hawo die hage. Hello? Aba ume hawo die ha? Don't die. Tondu mashini no ithonde kwa tondu mithako kinyanira agwa yasha. Igikorwo ikigwa yakwa kugwa yona liende hakuhi na mwigonyo. Ikigwa na wekwe atotondu wewe nda hakuhi na mwigonyo. Ni mashini igoire mwana wakwa. Otira weli palipe odie hake. Consult. Bwana asifiwe. Ya mwisho, be obedient. Mama huyu alipoambiwa aende achukue jars, she was very obedient. She followed the instruction well. Follow the instruction well, brothers and sisters. Ya mwisho, be prayerful. Ikia kwa nyumba, kuwa na wakati wa maombi. Be prayerful and God will bless you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asante sana mchungaji. Mchungaji wa ukoko wanyu wapari shino na mitondo ni hota kwalia ula nitage hota kwalia. Asante sana, God bless you. Nikiuliza sasa family nimekuhoete wibo ukai mwine nigetha mutungatiri Reverend Mwangi akuma kure murana atuhoere family. Hii ni familia, yeah, the entire family. Ukai nigetha muhoerwo both families. Wacha ima tawanani dumane guruka dumanene kodoro mata wanimagwa. Tuharakisha tafadhali. Wazee wa kanisa kujeni tafadhali, tukaribie mara wote. Karibieni pale kwa hema tafadhali. Present. Mlikuwa na wimbo familia zote tuungane pamoja. Wale walikuwa naimba kwanza waimbe. After presentation, tauliza mchungaji aombe na familia. Asante. Tunataka tuwekewe huo wimbo urugaga na watu wanene. It was a request by Junior, so in support tunataka kuimba huo wimbo. Tafadhali tupewe. Not that. Buddha wadumanene. Gire
nigio tuko rushine gugakea gikeno ira family ya Muranga mwetikire guka nigetha tu family ya Muranga mwetikire guka nigetha tuhoye twikwatere ithuothe na ni njui Ngai witũ ni egũtũrathima kuja shikiri mnyiterere mnyiterere. Thank you. Na wale wazee wa kanisa hata kama uko huko atungatĩri na thuri a kanitha mwetikire kurugama haha uthie thutha wa andũ acio nigetha tumarĩrie kiugo. Mwathani arogocwo. Tau Pastor Mwangi na mimi ni mnabii ya Bwana, namwambia Mungu amesema wanaume pedeni wake zenu. Mwathani arogocwo. Tondu riu nirio riathani riria Kristo atigĩire kanitha ati mwende atumia anyu toria Kristo endire kanitha akiaga gũkua na kũragwo ni ũndũ waguo. Mwathani arogocwo. Mutumia no atume ũgĩe kĩrathimo, mutumia no atume
wage kirathimo. Mwathani arogocwo. Poreni sana, Mungu atampenda na atampatendea mema. Okay. Ndirenda tuhoe na muiritu ni ngoretwo ndimutungatite muno kume yuthi ona kiwe niki undu kiriku kiramukorire na mahinda maria turare nake handu ndirae na ceremony ya mathiko ndonire muiritu wainite muno tondu ari haria hari na DJ haria hauragirwo gita. I know you remember the day arare na kuria mathiko ari mundu ari mwega muno. Ugo ndiamenyete to ni ngia mwitete na ndimwaririe. Mwathani arogocwo. Ugo Ngai aromurathima. Rekei tuhoe. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu, we wikaga maundu mega na we uhonagia ngoro cia andu. Nenda kungereria family ino yeri Ngai, family ya muthuri, family ya muiritu, othe ndamanyitithania undu umwe Ngai witu. Nigetha Ngai witu witikire kumahe ngoro Ngai witu ya thayo. Umahe gikeno kiria matangiheo ni andu a guku thi. Na tondu ni ugite ithuothe turi hama na gutire hama iguthario Mwathani ndiri undu itangiuka. Ngai witu witikire kuhoreria ngoro ya muthuri, witikire kuhoreria ngoro ya muciari, na witikire kuhoreria ngoro ya family. Nigetha Ngai witu umahe uhoro wa guthie na mbere, tondu ithuĩ tutire hindi tukonana na muiritu uyu ringi guku muturire uyu hamwe na twana twake. No kinyagia hindi iria tukauma mwiri-ini uyu Mwathani. Nikio ni ndiramahoera gikeno giaku, ngamahoera guthie na mbere, ngacoka ngamakaneria mauru mothe maria maumaga na thutha. Ngai witu magitire nakio gikuo kia muthenya uyu Ngai nindagikania thiini wa ritwa ria Jesu. Muthenya wa umuthi ukirokagia nduma ndukanakie Ngai kuri andu aria wendete. Mwathani ni kuri na kieha family githira yothe no ni eterere Mwathani we ni wekira na gahinya ndamariria guthie na mbere. Magirie maithori Mwathani no mahe ngoro njega nigetha makwende na mathie na mbere na gugutungatira. Makanirie uru wothe ndamagitira na thakame ya Jesu. Undu wothe moru, undu wothe ungitumwo, undu wothe ungiario kinyume na kiugo giaku nindaregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu. Andu a ndamariria kirathimo o kingi gitakauma thutha ni kieha ringi thiini wa ritwa ria Jesu ndacokia ngatho. Amani ya Bwana iwe nanyi ile kumurathima. Amen. Rekei tuikare thĩ harĩa mũndũ oima. Rekei tuikare thĩ harĩa mũndũ oima. Watiaima tawa manyu nduma nĩgũka, nduma nene kũndũ guothe matawa nĩmagwatio. Watiaima tawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani matawa nĩmagwatio. Niulize wachungaji ambao wako hapa na pastors, tusimame tu mahali tuko. Mmoja nitoa outside ni aini. Tusimame tu mahali tuko. Pastors, ministers, asante sana. Naona tuko wengi, tuinue tu mkono hivi. Praise be to God. Nitoa kabla wito haya tu nidamia nitorahoya. Thank you so much. God bless you and do you well. Wito tumenyerete twarikia gutiri undu gwetagwo mutungatiri arikia igogona ni guthira ithiraga no tutanakinya hau hangi ni tukwendaga kugia na correction, tukwendaga kugia na muhothi na ni tondu wa ciana ici na family ino no tukuruta nigetha uteithie kanitha uria
Junior arĩ wa Sunday kanitha wa gũkũ wa mũtungatĩri ũyũ watwarĩria wa gũkũ wĩtagwo Gĩkeno wa Gĩkeno. Koguo family nĩ tũkũruta nĩ ũndũ wa family no iteithĩrĩrie kana kau ga Sunday agĩtagwo Junior nĩ kũge gũteithia ũmũthĩ kanitha wa gũkũ. Koguo nĩ ngũria members cia gũkũ tũke haha arĩa tũkugĩte, we will bring our correction here tondũ tiga gũthiĩ igongona rĩtarĩ na mũhothi. Mom, where are those people? Na ihenya ndiũ kana nĩ tũkũhota gũka haha mbere kana cipaswo kũu gatagatĩ-inĩ. Ũkainũrũgame haha, rũgamai harĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩheo rwĩmbo no ndikuga no M-Pesa